سلام كما تخونوا كما ياللهم طرح عند اللهم حرايم بقار لما عندكم تلمون كحبش education متكم على الحوات لومي بالسلسة نتبتاتنا متنا زلنا تعلت هوايكا وانا وزينا يوم مجمرة من حدار بايدن ويكا بريزيدنت بايدن انتاي عينت امجرم زلو ملوات ابناي immigration ازيو عبي صلوا تأذب زلخص أبتحاد نيركنا أبتحاد خدمة قرب كبر زبالة سلازي انت بخمي بالكات نظام نعنا نيرفيجي بمهجن مسك هالي استاد كلوناي كاليتي وانا ويتكساب دخونت سنترال بانك ناي مصرنا يوروب ريت كات واو that's a good news right ريت قرص مخانم ويكانت ولد سالسيتنت بنا كاليتنت بنا سالسيتنت بخا داتا انتاي مسلتي امبلويمنت داتا لما عند زوصي نتي ايكونومي انتاي مسل مالت بسلسه ارستينا المصحوات كم تلمود كساب نسهم شرط قبرو نحنا خا مسغاغر مزيقا خنغبر لكم سخم شر قبرو very important بسلسه ارستينا مدينا زلنا رايت نحنا نشتي دغ مسغاغري خنغبر ازيا عين صاهم كويني توينا قلبي لي عي سدتي تيري زادب سنكي شعلوكي أخلني نافقكم خيري ناتصبخ منس تتباي خوين بشم زفيترو حسام عركي بلا ولود مش ولادي معلو خوين عطنا قزيلنا كنت زمنا له حسوم الحسام عودي ما نحسيو حلاي قزا ستاري عبوي ممهد تغري زيت صبنا يا فيروس سئنكا زبري يذكر مو بحكيها تسفاي كذب لني تسفاي كون كاياني لوس وش طي حقي براني فانوس قزا زي ودا فقرغي كجل كجل لابلكي سلنكني جرورو ليلتكي همام كدانا عدريه عدا فقري قال لي يقرب عنا ديو نزيد الهنايا دحنقن لوك زيلو الواحد حسر كذي أبنا كذي لنا كننا نلوى نارنا لنا زحلو مش تيدا ساترني زيدو كفكم يحمل دقفنا لني وليدكم زي تلقلو كليكم زي ترقلو مني زلو قلوب تغلبو نفق ندرم لكم ويا زي ما تسلو كان فردي حزن من بر فوق المشاغلات كل خبرين إله أخال هبنا كلكم كسألة أنا خلا أخاكم فتحبوا نسخون يما تسلو بذيك جنبك كده تسلم وفي بلادي أبي لنا قلبي أجوهم بالله وليدم زي الأب أجو غازي من الأسلي وفي بلادي
عبد دحرنا قلبي علو قلي حلو عدي ددي حلو بدل لسلي عفوكني تصبح سلم تصبح بني من لسي نفوق ندرب لكم ويا زي ما تسلو كان فردي حزن نمبر فوقك مشاقلات كل اللي خرين إله أخالها بلا كلهم كسقنا أنا خلا أخاكم فتحكوا بنسخهم يمثلوا بذيك جنبان كده تسمم وفي بلادي بلادي أبي بلادنا قلبي عجوهم باللي وليدهم زي الأب عجو فازق من الأسفل وفي بلادي بلادي أبي دحرنا قلبي علو باللي حلو عدي ددي حلو بدل لسلي وفوقنا تصبح سلم تصبح بني من لسي What is the connection problem? Grum. Yeah, connection قرب cut down ይሆናል I don't know why ስለዚህ እቲ ናይሎም ዓንታ ርእስና ሳራ ሰለስተ ነገርና ሒዝና መፂና ዘለና ምምሕዳር ባይደን ትማሊ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደርስ ዝኾነ ሳይን ገይሩሎ ኣብ ልዕሊ ኢሚግሬሽን ንሱ እንታይ ይመስል ካልእ ስዊት ሴንትራል ባንክ ናይ ኢሮብ ሬት ካት ወይ ከዓ እቲ ወለድ ክቆርፆ ምዃናን ሓቢረና ኣለዋ ዝበለፀ ንኢኮኖሚ ከዓ ሳልሰይቲ ኢኮኖሚ ዳታ እንታይ ኣሎ አንኢምፕሎይመንት ካልእ ምስቲ ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 ምስቲ ኢኮኖሚ ዝተኣሰረ ዕለታዊ ንህና ማለት እዩ ተቀዳሚት ግን ምስ ኢሚግሬሽን ተኣሰረ ነዚአን ኢና እቲ ለሰን ክላስ ኣይኮነን ሎማ ዓንቲ ዕለታዊ ዜና ማለት እዩ ፅቡቅ መጀመርያ ኣሕዋት ብምምሕዳር ባይደን ትማሊ እንታይ ይገይሩ ዘሎ ናይ ምምሕዳር ባይደን ክሪኦ ከለና ላይክ ካብ ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት በቃ ኣብዚ ሓደ ኩነታት ነይሩ ሲ ኣሜሪካ ናይ ኢሚግሬሽን ዓዲ ዊ ዌልካም ኢሚግሬሽን ካልእ ይብል ነይሩ ሕጂ ሎም መፅኡ ትማሊ መፅኡ ልክዕ ትራምፕ ዝገበሮ 2018 17 the same style ገይሩ ቁርብ ትዊክ ገይሩ ጥራሕ እዩ ኣብቲ ፅሑፍ መር the same ገይሩ ኣሎ እዚ ብዕላማ እዩ እንታይ እዩ ኢሚግሬሽን ገይሩ ዘሎ እዚ ብዕላማ እዩ ንዑ ኢና ክንመፅእ ምናልባት እዚ ግን ቴምፖራሪ ሶ ናብቲ ንሱ ዝበልዎ ወይ ከዓ ዛይናታት ንእሽተይ ምክንያቱ ሶ መግለፂ ኣለና መወዳእታ እዚ እንታይ ክፀልወና ይኽእል ነዞም ኣብዚ ዓዲ ዘለና እዚ እንታይ ክፀልወና ይኽእል ነዞም ብህጂ ቢሮፊጂ ኮይና ንመፅእ እዚ ከ እንታይ ይፀሉ ነቶም ወረቃቅቲ ኣፕላይ ገይርኩም ዘለኹም ማለት እዩ ሶ ከምቲ ልሙድ let me go in this is the most important በዚኣ ቪድዮ እዚኣ ንእሽተይ ግዜ ምርሕዋት alright connection ሕማቅ ኣሎ I have no idea what happened White House today, where President Biden is expected to make his most aggressive unilateral move yet to address immigration. We're learning the president's executive action would temporarily close the U.S.-Mexico border when daily encounters reach 2,500, reopening only when they fall. All right. أبغى نطبخ حزبكم حوات. تمالي سولس executive order تحفظ فريمو مالتي. أنت إلو معلتاوي immigration بمكسيكو ببرر مكسيكو غيرهم سلازمات. اللي على خلت تشحن حاموش ميتين معلت سلاز خانة. سفار اللي على خلت تشحن حاموش ميتين ونا يكونن حوات. درجة 10 تشحن معلت بس حل نيرو هجخا درجة 4 تشحن حاموش ميتين. اللي على خلت تشحن حاموش ميتين زي حقاويان بمكسيكو برر غيرهم أتونا سلازلو.
ክሳብ መዓልታዊ 1500 ኣከባቢ ሰባት ክሳብ ዝመፁና እዚ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ገይሩሎ ብላክ ገይርዎ ኣሎ ዓፂዎ ኣሎ እዚ ምዕፃው ናይ ባይደን ማለት ግን ገና ጃስቲስ እቲ ክቕፅል እዩ ኣሕዋት እዚ እቶም ሎው ሜከርስ እንታይ ክገብሩ እዮም ነዚ ሪጀክት ክብልዎ ደማ ኣይኮኑን ኣብ መስርሕ ዘሎ እዩ ሶፋር ግን ብትማሊ ካብ ሎሚ ለይቲ እታ ቦርደር ተዓፅያ ኣላ ሶፋር ከባቢ 1500 ጥራይ ንመዓልቲ ክኣትዉ እዞም ከባቢ 1500 ከማን እዚ ቁፅሪ እዚ ብውሕዱ ንሶምን እንተሪኢና መዓልታዊ ከምዚ ደን ሽዑ ከዓ ሪኦፐን ንክኸፍትዎ ማለት እዩ እዚ ዓብይ ናይ ፖለቲካሊ መሸጂ ኣሕዋት እዚ ምክንያቱ እዚ ናይ ምርጫ ግዜ ክሳብ ዘለና ዋይ እዩ ባይደን እዚ ዝገብር ዘሎ ምክንያቱ ትራምፕ እንታይ ኢልዎ from day to day ትራምፕ መዓልታዊ ኢሚግሬሽን ይኣትሎ ልዕሊ 5 ሚልዮን ኣከባቢ ሰባት ኣትዮም ኣለዉ ባይዘ ኣብ ምሕዳር ባይደን ካብ ዝመፅእ ጥራሕ ማለት እዩ ንስኻ ዓድና ከምዚ ጌርካ ዓድና ከምዚ መልእካ ዓድና ከምዚ መልእካ እጂ ኸ ናብ ሞጎተ ስለ ዝኣትዉ ድሕሪ 3 ሰሙን ኣጌስ ድሕሪ 3 ሰሙን ድሕሪ ወርሒ እቲ ዲቤት ክጅመር እዩ ኣብ መንጎኦም ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እዛ ነጥብ እዚኣ ከተውድቆ ትኽእል እያ ንባይደን ኦፍኮርስ ተውድቃ እያ ምክንያቱ ኣዕለቕሊቑ እዩ ዘሎ ብሕልፊ እዚ ቬነዙዋላ በል ካልእ በል መዓት ህዝቢ እዩ ኮይኑ ዘሎ ብዛ ዓዲ ልሕሊ ኒውዮርክ እንድሕር ከይድካ እንድሕር ርኢኻ እዮም ዝብሉ ኒውስ እትሰላር ብዙሕ ፒፕል ዘሎ ስለዚ ነዚ ኣስኪዝ ንምግባር ነዛ ምርጫ ዲ ከም ኣዝገብር ዘሎ ዋላ ካብ ዕላሙ ወፅዩ ኣይ ዶንት ቲንክ ካብ ዕላሙ ዝወፅእ ባይደን ምክንያቱ ዌልካም ኢሚግሬሽን ማለት እዩ ግን እንታይ ዘሎ ሕጂ ተሒዝዋ ዘሎ ነጥቢ ኦኬ ልዕሊ 2500 ሰባት ክሮስ ቦርደር ገይሮም ይኣትዉ ስለ ዘለዉ እዚ ቁፅሪ እዚ ቱማች ስለ ዝኾነ እዚ ቁፅሪ እዚ ናብ 1500 ክወርድ ኣለዎ ዝብል ዕላማ እዩ ዘሎ እቲ ኣብ እውን ኣሕዋት ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ጠቂስያ ነይረ CBP1 ትብል ኣፕ ኣላ እቶም ብቦርደር ሜክሲኮ ከይርኩም ዝመፃኹም ትፈልጥዋኹም ኣብቲ ኣብ እውን ክሳብ 1450 ጥራሕና ንቕበል መዓልታዊ ኢሎም ኣሎ ኣፕላይ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ኣብ ሜክሲኮ ድዩ ኣብ ካልእ ቦታ ድዩ ወርኤቨር ኣብተን ርሑቃት ሃገራት ኮንካ ኣፕላይ ክትገብር ናብ ረፊጂ ናብ ኣሜሪካ ሲ ኣብ ኣስ ክሳብ 1500 ቅድሚ ሕጂ ሊሚት ኣይነበሮን ዝኾነ ኣፕላይ ይገብር ህረይ ግን 1450 ናታ ኣፕ ክትቅበል ትኽእል ንሳ ቨሪ ኢምፖርታንት እያ ኣብ በዚ ጋጣሚ እቶም ትመፁ ኣብ መገዲ ዘለኹም ድሕር ኮንኩም ኣሕዋት እዚ ሓበሬታ እዚ ምስቶም ናትኩም ስድራ ቤትም ፋሚሊዮም ምስ ጠበቃታት ምስ ኢሚግሬሽን ኮንሳልት ክትገብሩ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ኣገዳሲ ኢሚግሬሽን እንዳተቀያየረ ዝቀያየር ዘሎ ምምሕዳር ባይደን ትራምፕ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ቁፅሪ ሓደ መፅዩ ናቱ ቪድዮ ላዋላውን ድሓን ግዜ ተረኺበ ከምፃየ እንተ መፂ ኣነ ደደይ ናብ ኦፊስ ዝኣተኹ ወሲ ጠጠው ከብለ ብላክ ክገብረ እዩ ዝብሎ ኦኬ ለሲ ወር ሃፐን ሶ ነዚኣ እታ ነጥቢ እዚኣ ግን ምዕፃው ማለት ቴምፖራሪ ግዝያዊ እዩ እዚ ግን ክኽፈትካ ይኽእል እዩ እንታይ እዩ ዘሎ ክኽፈትካ 1500 እንድሕር ንሶምን ኣከባቢ መፅዮም ከዓ ደን ሽዑ ሪኦፐን ከዓ ክገብረ እዩ ዝብል ዘሎ ሶ ንስማዕ ብትክክል እታ ቪድዮ ንወዳእ ድሓን fall below 1,500. But will this move be enough to appease either side of the aisle as immigration becomes a top election year issue? Will it make a difference? Let's bring in NBC News White House correspondent Gabe Gutierrez. And well, she had an agreement ፅቡቅ ነጥቢ ሒዛ መፅያ ኣላ እንታይ ኣብ ዘሎ እዚ ብሓፂሩ ድሌት ናቱ ድዩ ናይ ትራምፕ ናይ ባይደን ነበረ ድዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ተባሂሉ ዶ እዚስ ብሰንኪ ናይ ኤሌክሽን ድዩ እዚ ገይርዎ ዘለኸ ክሕግዝ ድዩ 1500 ገይርዎ ክሕግዝ ድዩ ትሰላዕ ብዙሕ ኮምፕሊኬት ኣሎ በዚ ጋጣሚ እታ ኣርቲክል እታ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር 212 ኤፍ እያ ትብል ኣሕዋት 212 ኤፍ ባይደን ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር 212 እንድሕር ኢልኩም ኤፍ ሰርተ ጌርኩማ ክትረኽቧ ትኽእሉ ልክዕ ተመሳሳሊ ናይ ትራምፕ እያ ባይ ዘ ወይ and MSNBC political analyst Maria Hinojosa. So, Gabe, why are we seeing this shift now, and what exactly will this policy entail? Yeah, that's the point. ስለምንታይ እዚ ሽፍት እዚ ህጀድለ ሽፍት ማለት ምቕያር ምክንያቱ ኣብዚ ኢነሩ ባይደን ስለምንታይ እዚ ሽፍት እዚ ተቐይሩ ወይ ከዓ ኣጋጢሙ እዚስ እንታይ ክሕግዝ እዩ because እዚስ ናይ ምርጫታት ስለ ዘሎ ድዩ ለምሽር ኣሕዋት ኣብ ላይፍ ኣለኹ ዲ I gotta make sure this is gonna be yes okay I am ስለምንታይ እዛ ሽፍት እዚኣ ታነጥቢ ሕዝዋጀ እንታይ እዛ ሽፍት እዚኣ ኩላት ገብራ ዘላ listen that Well, hi there, Anna. Good morning. Well, the White House has been saying for months that it wants Congress to take action here. And you'll remember earlier this year that former President Donald Trump urged congressional Republicans to kill that bipartisan border funding deal. Well, here we are. The White House essentially saying that it needs to take action now. And you mentioned some of the details of this, that once illegal border crossings in between ports of entry cross 2,500, that this executive action will give the
president authority to temporarily shut down the border, and it would remain closed until average daily illegal crossings go back under 1,500. So a significant change for the Biden administration, Anna. Of course, this comes after former President Trump tried to do the same thing, or similar restrictions at least, back in 2018. And all right, that's the let's تعش من قبرن يعني سكت من قبرن كتصمقان مالت ትግርኛ ያ ልክዕቲ ዝበልናዮ እዚ ባይደን እንታይ ፈቲን ነይሩ በቲ ናይ ኩሎም ቶም ኮንግረስ ክሕልፍሉ ሓደ ፕሮፖዛል ኣቕሪቡ ነይሩ እንታይ እታ ፕሮፖዛል ብዙሕ ጃጅስ ብዙሕ ልዕሊ 3 ሚልዮን ይኾን ፔንዲንግ ኬዝስ ኣሎ ኣብዚ ውሽጢ እሰ ማለት እዩ ብዙሓት ንክቁፀሩ ጃጅ ብዙሕ ወታደራዊ ወይ ከዓ ኣብቲ ቦርደር ንዝኾኑ ክቁፀሩ ኢሉ ዝኾነ ፕሮፖዛል ኣቕሪቡ ነይሩ እንታይ ኢሉ መጀመርያ እቲ ውሽጢ ዘሎ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኬዝ ክሳለጥ ሰብ ሪጀክት ኮይኑ ሪጀክት ወይ ከዓ ቀበልዎ እንድሕር ኮይኖም ክቅበልዎ ማለት እዩ ኮይኑ እውን ብዙሕ ሰራዊት ብዙሕ ወታደራዊ ኣብቲ ቦርድ ንኸውን ቶም ዝመፁስ በቃ ፅሩያት ዝበሃሉ ፀገም ዘለዎም ጉዳያት በዚ ዓይነቱ ፕሮፖዛል ኣቕሪቡ ነይሩ ንሱ ኣይከደን ኦኬ ንሱ ክሳብ ዘይከደ ከዓ ሕጂ እንታይ ኮይኑ መሲልኩም ናብዛ ሓሳብ ዘይኣመፅ እዩ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ገብርሉ ሳይን ገይሩ ማለት እዩ ዝኾነ ፕሬዚደንት መምስ መፀ መዓት ኤግዚኪቲቭ ኦርደር እዮም ዝገብሩ ኣይ ዶንት ባይደን ሲ መዓት ገይሩ ወላ ኦባማ መዓት ገይሩ ወላ ትራምፕ መዓት ገይሩ ንምንታይ ይብላ ኣሎ እዚኣ ሓንቲ ሂት እያ ንዑ ብጣዕሚ እዚኣ ኢንፍሌሽን እዚኣ ናይ ኢሚግሬሽንን ኢንፍሌሽን ዝቕባበን በዚአን ትራምፕ ብጣዕሚ ክሃርሞ ማለት እዩ ምክንያቱ ባይደን ካብ ትመፅእ ኢንፍሌሽን ተራእዩ ልዕሊ 9.1% ኢንፍሌሽን ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ኢኮኖሚና ከምዚ ኮይኑ ክብሎ እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ኢሚግሬሽን ዝዓዲ መልእካ ኢኖ ትራምፕ ኢዝ ናይ ኢሚግሬሽን ሓደ ወይ ከም ዘለዎ ማለት ኩልና ርኢና ኢና ኣብ 2018 ዝመፃሉ ተመርፀሉ ሕጂ ከዓ እዛ ነጥቢ እዚኣ ትራምፕ ምስ መፀ እዚ ዓይነት ፕሮፖዛል እዚኣ ከም ዘቕርማ ይፈልጥ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ ካይተውቅዖ ድያ ዝገብር ዘሎ ዋላስ ኮምፕሊትሊ ሽፍት ገይሩ ናብኡ ዊ ዶንት ኖ ቴምፖራሪ እውን ኢልዋ ዘሎ ሶ እዚ ኣይፀምቃ ዘሎታ ዝብልና 2500 ልዕልኡ ስለ ዝመፁ ዘሎ ናብ 1500 መዓልታዊ ንክኣቱ ተስፋ ኣለዎ ማለት እዩ was struck down by the courts. The Biden administration expecting legal challenges here on. Again, just looking at the numbers. Okay. Still is غير يكون حوات. مالتيسي okay. كم زجر كله legal actions على قبل علي بايدن هيك خصاصيو ناب سوبريم كورت خيديو كقصة لذي جاستس على مالتي بزعبازيون ولا يفرم هذا أمر زي maybe زي كتوعل تخوض so far هجوا على تمالس لازم فرما كابزات مالك سافجي الله تنقص أصلا تاخد دايجل already فايلات كوينو له أب كورتون تجمير له سرحاتون عن صارناتون نو كون يبلون زبلون كاب بزحات على سلازم زي بكورت ندحر فاينال صديقة انت زي صديقها still ولا بايدن غير وزلون ديك قصلي خلي معناتي كان why he's doing this maybe he know قدميجي ترامب امصوا اي سرحتنا ترامب كو مصيا بقى رفيست كون تبهيلا اذا امصوا على قرب للتوغيرو لمصوا كنري انا تا مسرح ابزي 3 4 معلتين تا يمثل كنري انا معناتي that we're talking about here, Gabe. Right now, daily crossings are averaging more than 4,000 a day. That's down from a high of around 10,000 a few months ago. But last هج so far daily كباب 10,000 زوجر نيرهم إلى هج كباب 4,000 زوجر زلوا بايزو اللي 5 مليون صاروا حند 5 أخوة according to Fox Business News اللي 5 مليون Fox Business News حوات that's my source اللي 5 مليون أب من محدار ناي بايدن آتي ماله immigration illegal بمكسيكو مالتي سلازي صلارب زي احوات دحنا مودا تغزاربه تب حقاوي برفيجي بخالك ناتين كنترول مسؤول زراخب نجر يبلون زي last time they dipped below 1,500 was in July of 2020 at the height of the pandemic. So does this mean the shutdown would happen immediately? Yes, effectively, yes, Anna. The temporary shutdown would happen immediately. But as I said, we expect legal challenges here, and it's likely the department yeah like تمالي سانجيرو 10 حدن قالن مالتي right away immediately like ساعه كوينات او نختبل تا غداي ግን still expected like challenge law like you know كم زبل زلو still this ياغيرو ولا هجي تطوابيل ولا ግን challenge law بጊዜው ኮቪድ ክሳብ 1500 average ምጣቱ ነይሮ ማለት like ና ኡዲት ናምበር ካ ኡዲ ወስድ ያዘላ yeah probably yes Department of Justice will have to defend this. But Anna, as you said, and that's important context, illegal border crossings have been dropping since about December, but they still remain high. And look, this has become a major political issue heading into the November election. And also, you asked about the timing of this. It also comes just days after the historic presidential election in Mexico. But again, just about 5 months until the November election, and President Biden trailing former President Trump when it comes to handling
handling of immigration in many polls, Anna. Gabe, thank you very much for that reporting. Maria, you have spent a lot of time on both sides of the border. If people are coming across the border at unauthorized crossings already, will this executive action change anything practically? Yeah, it's going to make things worse. I mean, Anna. እዚያት ተገይራ ዘላ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ብባይደን ሲ ክትቀይራ ትኽእል እያ ነታ ስነ ሓሳብ ነቲ ማለት ለውጢ ከተምፃል ትኽእል እያ እንታይ ላ ትምልሳላ እዚያ this is political analyst ማለት ወረስት እያ በቃ ሽግር ያ ክትፈጥር ትብላላ okay let's see what is the worst going to be then. I swear, when I heard yesterday President Biden making an executive order, I was like, oh my God, he's going to do something really fresh, different, interesting to change the conversation. Instead, Joe Biden, who has been in politics for decades, he knows better. I don't know who is advising him to say, shut down the border. This is unrealistic, Anna. Look, human flows of people throughout the world, and especially to the United States, I've been saying in our lifetimes, let's say the past 50 years, okay? The United States is a country that says we are welcoming. Now, all of a sudden, they're like, okay, we're just going to shut the border. There's no kind of logic around this. What this is going to create is more chaos at the border, which will mean that more of our colleagues go down there and take pictures of chaos at the border. And it was created by these policies. Here's an idea. Because we know that people are going to come, and many of them are refugees, that this international law says we must accept, you actually find a way to bring people in. Refugees show up to their court dates more than any others. They show up. So refugees, it's not like asylum seekers. Exacto. They're not trying to disappear, as it were, and just be untraceable. What if we had a process that actually said, okay, we're going to bring you in every day. Those 1,500, we're going to bring you in every day, and you're going to be relocated where your families are at. You will see that our economy will grow and our country will become safer. President Biden needs to do something fresh and different, not this, which is rehashing a former president saying we're going to shut down. He's not going to get these voters by doing this. He's just not. Yeah, by the way, Maria, she's a political analyst. And that's America is always welcoming a refugee. As if حمسات 20-30 عام سن دحر مصنعت كير كالوسي. That's why the economy high خير بإيكونومي كلمة يقول بسرح زخلوا by the way construction بالقالب especially زي كلهم Mexican and كبابيان كلهم them Hispanic speakers. سرحوا نقولباتي مالتي. إتي نإيكونومي ناون عزيز always by the way she's so right at the political تبلزلا. إزمت was a login. Yeah, إزمت was a losin من تايب. I don't think so. كم تقولوا زلا ماري أزس نايك بق استدي كوني بزح كياس بزح شجرون فترة زغلي up to do بيا زلا. هنياتو like معلتا وكسب كند زخون سبات نمتصون يوم عند حركة مستقبل عليه هذا كربي بزح شجر كفترة غلو. إذا political نعوس كحق زي خلله كمرت زي خلله نزبط حتى according Maria, but she's political analyst. إذا كحق زي كلني زلا. So welcome تبل نيركا sometimes أو كتب له خلا خنا حدا نجار قرب شجر كفتريو مخنياتو بزعد زلو كل immigration سي بزح حسابي بزح family member and خالق على علوي إذا كابت حدا وجن تايبل نير بايدن بسيلكم more immigration comes daily the Republicans زارو مخنياتو China is going up China number of population على قلبات على labor على so why not نحنا why not immigration زينا مس we are short by the way مودة أتخبي حسرت علىنا ناي صراحتني إلى من بزاربو democratic and republican ideally ونم so republican ونحنا بحالتي أنا democratic grow نكبر بحالتي more population نمسح بحالتي politically كم زي bias كون ideally أنا بعلي زبولو بعلي زمرت حنا لين هجي so somehow collision قرب شجر تفتير له هجي انت عايز قبر زلو بايدن انت عايز تعلمه ولا نساون ماري أون she's a political analyst confused كوينيو good day عايز تصبي one so let's see what happened yeah ساعة السمعكما let's get it stop sharing ندخل كله نتبتات نقدم محوات يحرقون right بزيادة از سورس زي كتنبوبو welcome حوات بايدن executive جنا زي كن legal issue خمسة قاطمون بايدن فلوتو but still it's not ready yet مخنياتو it's a big shift ناي بايدن مالتي so ترى اللي خن كتنبوبو تخلوخ ما بزلوكم بزح نجر still welcome كنبلي نايز بزلو هتعاون تقولعو زحاممو
ገለገለውን ፖለቲካል ሽግር ዘለዎም ኣብታ ሰሩሳሎ ኣምነት ናይ ኣፍሪቃ ዘለዎም ሽግር የብሉን ሕጂ ተኣምን ገለገለ ህዝብታት ጥራሕ ኣብኡ ኢን ዲቴል ከም ኤርትራያን ከም ካልእ ሽግር ዘለና I don't think so ዝውፀለወና እንተመፂኻ ማለት ግን let's get it እዚ ኩሉ ብዛዕባ እዚኣ ታ ኣርቲክል ኣለኩም section 212F if you want to read ብዛዕባ እዚ ኣርስቲ እዚኣ ከተንብቡ ትኽእሉም ቁርብ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ግን still ክሓልፍ ከይዲ ቴምፖራሪ ኢኻ ካልኡን ኣይኮነን ማለት እዩ alright ኣብ ከለኹ እዚኣ ኣፕ እዚኣ ኣሕዋት ሶርስ ትሪእዎ ትህልው ትኾኑ ኢኹም yes thank you እዚኣ ታ ኣፕ ኣሕዋቶም ብቦርደር ክሮስ ዝገብሩ ድዮም ካልእ this is the most important app እዚኣ CBP1TM mobile application ዝብል ብዛዕባ ሰርች ክትገብሩ እላቦ ምክንያቱ ብዘይ እዚኣ ኣፕዴት ተዘገርካ ነዚኣ ከይመልእካ እንድሕር ትመፅእ ኮንካ እትሰልል ሕጂ ታፍ ይኸውን ብጣዕሚ ይከብድ ይቃየር ኣሎ ማለት እዩ ለሲ እዛ ምርጫ ክሳብ ትሓልፍ እንታይ ክመስል እዩ ድሕሪ እዛ ምርጫ ክንሪአና ወይ እውን ሕጂ እውን ኣብ ሰሙን ክልተ ሰሙን ድሓን ሓድሽ ነገርታ ክመፅእ እዩ እዚ ብትክክል እቲ ኮርት ከፅድቆ ድዩ ነዚ ናይ ባይደን ክንሪአና so this is the app እዚኣ ኣፕ ትመልእ በዚኣ መልእካ ትመፅእ ማለት እዩ ኩሉ ትቆፀራታት እዚኣ ግን ከባቢ 1457 ጥራሕ ክቕበል ኣኮርዲ ናይቲ ማለት ዘሎ ማለት ትብል ዘላ Okay, እዚ ናብቲ መወዳእታ ክመፅእ እዚ ንኣብነት ምስ ናይ ረፊጂ ዝተኣሰር ኣለዎ ድሕዋት nothing the good thing እዞም ብረፊጂ ዌልካም ኮርብ ንብሎ ዋላ ብረፊጂ ኢትዮጵያ ድዩ ኣብ ዝኾነ ማዓስከራ ዘለኩም እዚ ምሳኹም ዝተኣሳሰር ኣይኮነን ክደግማ እዚ ዌልካም ኮርብ ፕሮሰስ ዝገበርኩም ብዌልካም ኮርብ ረፊጂ ትመፁ ዘለኹም ኢንተርቪው ዝገበርኩም ትፅበዩ ዘለኹም እዚ ንዓኹም ዝተኣሳሰር ምሳኹም ዝተኣሰር ኣይኮነን እዚ ክብል ከለኹ ግን ምምሕዳር ባይደን ኣኮርዲን ሒዝዎ ዘሎ ክሳብ ዛ መወዳእታ ዓመት እያ ምናልባት ካልእ ምምሕዳር እንድሕር ተቐይሩ ካብ ኮንግረስ ሪፓብሊካን ተመፅኦም ትራምፕ ተመፂ ክቕይሮ ዶ ዝብል ሕቶ የስ ክቕየር ይኽእል እዩ ቶታሊ ክቕየር ይኽእል እዩ ኣብዛ ዘለናያ ሰዓት ግን ባይደን ክሳብ ዘሎ ክሳብ ዛ መወዳእታ ዓመት ክሳብ ዝሃሎ እዚ ጉዳይ እዚ ንህለኩም ባይደን ዕላማኡ ናይቲ ፊዚካል ይርስ ማለት ክሳብ ዘመወዳእታ ዝዓመት እዚ ከባቢ 125,000 ረፊጂ ክእቱ ምዃኑ እዩ ስምምዑ so welcome በዚስ welcome ማለት እንታይ ዳ ንምንታይ የምፀሉሉ ነቶም illegal cross border Mexico ጌርካ ንዑ ጥራሕ የምፃው ዘሎ ንዑ ከዓ ነቶም asylum seekers ማለት ረሰይ ሽግር ዘይብልካ ንኽርከብ ዓድኻ ክሰርሕ ኢልካ ትመፅእ ኮንካ እዚ እቲ ሽግር ዘሎ ሕጂ ብዙሓት መሊኦም ዘሎ ዝዓዲ ገሊኦምን ብቁጠባ ሽግር ዘለዎም ሙቭ ዝገብሩ እዮም ሕጂ እዚ እቲ ምክልኻል ድሕር ፖለቲካሊ ሽግር ኣለካ ኮይኑ as where we have ከም ንሕና ከም ኤርትራውያን ሽግር ዘለና ማለት እዩ እዚ ዘይክፀልወና ይኽእል ማለት ቦርደር ክሮስ መፂኻ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንካ ታሊሚት እንድሕር 1500 ኣብኡታት እንድሕር መፅኡ ምናልባት ኣብኡ ንግዜ ክትሓስስ ትኽእልካ ኮይኑ ግን መፂ ግን ካልእ ለውጢ ኣይክህልዎን እዩ ኣባና ማለት እዩ እንታይ እቲ ሽግርና ንሕና we have a political issue ማለት እዩ ኣለዋ ቬኔዙዌላ ሃይቲ ካልእ ኣለዉ ሓደ ሸለል ዝብልዎን ማለት እዩ ካብ ኣፍሪቃ ሃገራት እውን ማለት so ግን ፀዲቃ እንዳይፀደቐትን ክንሪአና እንታይ ዳ ናብቲ ሓሳበይ ክምለስ ናብ ተቐዳመይቲ እዚ ምስ ረፊጂ ዘተኣሳስር ዋላ ሓንቲ ይብሉን ስቲል ንህለኩም ከባቢ 125 ረፊጂ ዌልካም ክመፁ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ኣብዚ ዝብሉ ዘሎ እቲ ቁፅሪ ይህረም ዶ ዝብል ሕቶ ሜይቢ ይጅዋለ ኣይነ ሃርሞና ፕላን እዮም ዝገብሩ ባይደን ይገብር ነይሩ እዚ ትራምፕ መፂ ናብ 30,000 ሓውሪድዎ ዝክሮ ያኔ 2018 ኦባማ 150,000 ይብል ነይሩ ኣይ ሃርሞኒየም كندو اي بروسس اي سالتني بعد وين هجرمكم جن اتنامبر سالو سو 125 جن يا ويلكم الزين تاع بزلو خجي ناتم كالاي ناتم بوردر كروس غيركم اتيكم زلوكم ابي اس الزين عاكم وين سفار اي ملكتني እዚ ጉዳይ እዚ ማለት ድሕረኹም እዚ ነቶም ዝመፁ ብህጂ ዝሕዘሎ እዚ ንዓኹም ካ ኣብዚ ካ ንኻይትኸዱ ካ ኣየድሕነኩምን እዩ ሶ እንታይ ዘለኹም እዚ ስፔሻሊ እንድሕር ኣብ ስታት ከም ስታት ትሪእዎ ኣለኹም I just want you guys ምስትናትኩም ኮንሳልት ምስትናትኩም ሎየርስ ኣፕዴት ክትገብሩ ደስ ይብለኒ ኣፕዴት ክትገብሩ ነዚኣ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ዘሎ ኣነ ኣብ ኦፊስ ምስኣተኹ ክሰጉግ ይብል ዘሎ ባይ ዘ ወይ ክትሪእዋ ኣነ ኣብ ኦፊሰይ ምስኣተኹ ክሰጉግ ይብል ኣሎ ኦኬ let's see what happen ማለት ሲ ሕግ ኣሎ ከም ወይ ንብላ ነርና እዚ ንባዕሉ ናይ ባይደን እውን ሌጋል እውን ኣጋጢሞ ወላ ኣክሽን ማለት no what you doing ይብሉ ኣሎ ስለዚ ግን ሪፓብሊካን ካ ኦኬ ንስን ኢና ዝበልናካ ካብ ቀደሙን ዘይትገብር ትራምፕ ዓንት ብሎ ዘረ ካብ ቀደሙን ንሱን ዘይትገብር በል ምጉት ኣለና ድሕሪ 3 ሰሙን ዝወለ ድሕሪ 3 ሰሙን ድሕሪ ወርሑን ክንዝት የለና ጋና ብሎ ኣሎ ስለዚ እዚ ፖለቲካሊ እዩ what this is a game in politics ማለት ምርጫዊ ናይ ምርጫ ግዜ ክሳብ ዝኾነ ኣብኡ ሞር ኢንቮልቭ ክንገብርና ሆኖም ፀይና ሓበሻ ኤዱኬሽን ክትሪእዎኹም ክልተ ነገር ክሃርሞ ክእሊ ኒ ባይደን ኣብዚ ግዜ እዚ እዛ ናይ ኢሚግሬሽን ካልእ ኢቲኻና ኢንፍሌሽን በዚኣ Trump is going to be play a big role of the ማለት እዩ
so ካልኣይቲ ክደግማ ኣሕዋት ኣብዚ ኣትይኹም ዘለኹም ኦልሬዲ ዋላ ወረቐትኩም ተዋሃቡ ኣይተዋሃቡ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንዓኹም ኣይትምልከትን እያ ብረፊጂ ትመፁ ፕሮሰስ ዝገበርኩም እዚ ጉዳይ እውን ንዓኹም ኣይምልከትን እዩ ግን ምናልባት ክብል ከለኹ ግን እዛ በዛ ዘላ ምሕደራ እያ ዝብል ዘለኹ ትራምፕ መፂ ፅባሕ ንጎዲ ክመፅእ ባይደን ዲ ካልኣይ ክምረፅ who knows we'll see what happen ነገራት ክቃየር ይኽእል it doesn't mean the same ማለት እዩ ኣጋጢሙ እዩ ከዓ እዚ ከዓ 2018 ኣጋጢሙና እዩ ብጣዕሚ ኣጋጢሙና እዩ ሽዑ 150 ረፊጂ ክመፁ እዮም ኢሎም ኦባማ ምስ ገበሮ ትራምፕ መፀ ናብ 30,000 ቆሪፅ ወራዮ ካብ 150 ናብ 30,000 God big number ቆሪፅ ማለት እዩ ስዑ ልቕልቕ ዋላ ፍላይቶም ፅበይ ነበሩ እዮም ጠጠው ኢሎም ሽዑ ናይ 6 ወርሒ ናይ 7 ወርሒ ጠጠው ኢሎም ማለት so this is ንሳኣ ዘለሃና ብዛዕባ ናይቲ ኢሚግሬሽን ናይ ነገር ሓሊፍና ያለና ኣሕዋት ሕጂውን ሓበሻ ኤዱኬሽን እንታይ ሪኮመንድ ዝገብር we are not ናይ ኢሚግሬሽን lawyers ኣይኮናን we don't know how ተማሃርና ብኡ ኣይኮናን ግን just ሂንቲ ከም ሪፖርት ኢና ንበኩም ዘለና ሞር ብዛዕባ እዚ ሰርች ክትገብሩ ምስ ናትኩም ጠበቃታት ምስ ኣከባቢኹም ዘለዎም ኢሚግሬሽን እዚ ጉዳይ ዝፀልወኩም ድሕር ኮይኑ ክትማኸሩ ንላቦ ብናህና በዝበልናዮ ነገር ክትወስዱልና ኣይንደልን just ሓበሬታ ሒዝኩም ኣለኹም ሶርስ ንሃለኩም ካብኡ ትቕፅሉ ማለት እዩ Kale, the best ever news. Let's go to Ottawa. Central Bank. Europe Central Bank set to cut rates for the first time since 2019. Ah, damn it. Europe calculation 19 interest some high neru. ስለዚህ ህጂ ክቆርፅዎ ፕላን ገይሮም ኣለው እዚ ማለት ግን እዚ ፕሬዚደንት ኦፍ ናይ ኢሮፒያን ሴንትራል ባንክ ማለት ያ ትሪዋ ዘለኹም ክርስቲያና እዚ ማለት ንቁጠባ is going to be grow ማለት ክምላስ ይቆጠባ ነው ዘለ ኦኬ እዚ እንታይ ክፈጥረላ ይሆን እሰን ዝብል ሕቶ ኩሉ ሻዕ ኮኔክሽን ኣለዋ ኩሉ ሻዕ ኢኮኖሚ ክገልጾ ሆለና እንታይ ነው ኣብ ኢሮፕ ተገብረ ኣብ ኣሜሪካ ክግበር ይከኣል ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ተገብረ ኣብ ኢሮፕ ኮሙና ካናዳ ህጂ ኮኔክሽን ኦኬ ኩስኻ እንዝብላ ነበረ እንድሕር ኢሮፕ ምቁራጽ ጀሚራ ኮይና so does what is going to be in US ማለት ኣሃብ ንጽበ at least rate hike ወይ ከዓ rate ሙሳ ከም ዘየለን ተኣመን ማለት ዳጽበቕ ነገር so rate ምቁራጽ ማለት is a big ነገር ኣሕዋቶም ብዝያዳ ሓበሻ education ብስነ ስርዓት ተካታተሉ እንታይ እቲ rate what is the inflation እንታይ እዩ ንዝብል ብጣዕሚ እዚ ክሕጉሰኩም ተስፋ ይገብር this is the best investor is going to be look በቃ move forward so June cat ክመጽዩ ኣብ June ወርሒ 6 ምቁራጽ ከም ዝመጽእ ኣዘላ let's listen this little video ማለት እዩ bum Possibility of interest rate cuts later this week. Big meeting on Thursday. Let's bring in the former head of the European Central Bank. He was the president there, Bank of France honorary governor, Jean-Claude Trichet. It's great to have you. I can't think of a better guest this week to talk to. So do you think they'll pull the trigger and cut rates? Well, we will see, of course, but my intuition is that they will pull the trigger and decrease rates by 0.25%, even if there has been some bad news that were more or less unexpected as regards the goal, which is to stabilize prices and having inflations going down. So the bad news, there are four bad news, if I may. One, headline inflation at 2.6%, 0.2% more than the previous month. Core inflation 2.9, equally 0.2% inflation. Yeah, anyway, it's former 90 حلافي CEB نبرة إيه جيكوات قالت كريستينا هنا زلا أنتي تي تقندي point أبزي حوات okay yes inflation مقراص مالتي sorry the rate مقراص مالتي it's very good ني our economy مالتي very good كبر كله economy grow كجبر هجي okay زي اندحر قريص أمو مززلنا inflation اندحر هجي قريص أمو والله hyper inflation كما تأنا خلي دس بلد تلكاني yes you're right كما تسيخلي كن they know this they are economists so hope they calculate well مالتي زي mess up كجبرنا يبولو من هجي again I hope they calculate well مالتي calculate well جرمو خونو تسفان جبر ولا بني است مالي احتمال زنبر report ناي بنك تات على 10 4 هنا بنكي like low كينن الله it's very negative مالتي بتعم حدا جاي so هجي act انت زي جرم فدرال صاب 3 ور 4 ور حندحر act انت زي جرم وي ما يقو حواتنا recession كين خلينا قطبنا خود خلي so that is the thing they are understand now زي تنبوان حيزم ما زلهم خالق بخالق ميغان وين still بحلفنا يأسي وشجع ترخي بلو
ምክንያቱ እቲ ምስ ዘሎ ቢግ ዕዳ ወይ ከዓ 34 ያ ልዕሊ 34 ትሪልዮን ዘሎ ዕዳ ልዕሊ 1 ትሪልዮን ፔይመንት መፀሉ ኮይኑ ወል ብሰንክቲ እንታይ ብሰንክቲ ኢንተረስት ብሰንክቲ ወለድ ሕዋት እዚ ነቶም ኣብ ሓበሻ ኤዱኬሽን ነዊሕ ተከታተልዎ ይኸውን ዝኽእል ነቶም ሓፂር ዝመፀኹም ምናልባት እዚ እንታይ እዩ ዘይክትፈልጥዎ ትኽእልኩም ዘርእስቲ ግን በቲ ኮይኑ በቲ the good news is እንድሕር ኤሮጳ ትጅምራልያ so does USA okay ክልተ ነገር ንዩኤስ ከጋጥማይ በቲ ፖለቲካሊ እዚ ናይ ምርጫ መፂና ስለ ዘላ ሓደ በቲ ሓደ ባንክታት እውን ብዙሕ ወዲቕና ኣላ በቲ ክልተ ፅባሕ ዓርቢ እውን ናይ አንኤምፕሎይመንት ሬት ክንርኢና እንድሕር ፅቡቕና እምበር ረኺብና ሎማዓንቲ ዝረኣናዮ ከዓ ADP ፕራይቬት እውን ፅቡቕ ማለት ፅቡቕ ክብል ከሎ ንኢኮኖሚ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ንኢኮኖሚ እቲ ዳታ ሎማዓንቲ ዝረኣናዮ ናብኹም ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ንፌደራል ግን ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ሰብ ካብ ስራሕ ጠጠው ክብል ሰብ ክስእን ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛ ክበዝሑ እዚ ጥራሕ ምድል ዘሎ ስለዚ ናብታ ሳልሰይቲ ነጥበይ ከኣቱ እዛ ናይ ኢሮብ ፅቡቕ ነገር ንዓና ክትመርሓና ትኽእል እያ ሶ ፅቡቕ ነገር እያ ንዓና ትመርሓና ዘላ ማለት እዩ ንምንታይ እዚ ዘለኹ ኦኬ ኣክቲ ክገብሩ ይኽእል እዮም ራይድ ኣወይ so let's go to our ሳልሰይቲ ዳታ እንታይ ዳታ ኢና ረኺብና ሎም መዓንቲ Oh. Okay. Carol. What? Sorry. Okay. Why? There you go. Okay. So US economic زي كل شيء market watch حوات calendar if you زخونه بزعبة زيك مهارة دلي زين هلا. So job opening look this numbers حوات job opening أبز حالة أب كفوت نيسرح كفوت زلو still سرحتني زي رخبة شمون تنتر بعته ألو رايو شمون تنتر بعته خونسي open wake up job opening ألو بيأسي سرحتني رخبة نزي اوكي لعلي ولا لعلي 5 مليون immigrant اذا مصيام ندابلنا نزيون كمول او زي كول of course ناي بروفيشنال كل يخل ناي قال كل يخل مسلاب وخون يخل ازي كن ستيل انت هالو ياساسي نيد الليبر قلبت يد ليا مخانا ازي احوات ازي كساب 9 نت بقال نيرو هجي خاستيل 8 نت بعت مليون نيرو تثبيتنا اتي كوفت جوب زلو ناي ابريل ريبورت ناي ورح 4 ريبورت احوات ناب 8 نت بحد وري ازي نفدرال تصبوتي نقطة باقين أزيا حدا جنيا صدق أوكي أزيا حدا جنيا تخون له مخنيات شرانكي قبر على قطبة بك أي شبت على قطبة مالتي سلازي open كوفت زلو بزح انتنيرون دحرو حدا له something right قالين عاوز أنا برا يسحب الله مالتي قالين عاوز أنا برا يسحب الله ومن قالين كسر حتى رخيبا كخوني غلا هجينا تقطبة كعبي زدلي أي كلنا له مخنياتو بزح اللي أو في متسع الله unemployment high دخانه خير الله كنموت أنا عربي لنا هلاكم نو عربي report نادخلونا Friday is the most important تقول لهم زي ما لقيتي سنت خلصلي زي أنا أمبر زي بتعمل حاجة جنيا كلايتي ADP report نهلكم زي ADP private company تات سرحتني تات لعلي 275 شح سرحتني كنقص إرينا أبور حموشته إبلانا برا 250 كل كنت رايق قص إيران very danger نمن نقط طبعا إذا كان من تبغى نفدرالس what does that mean this بلي yes federal they want to pay كريدلو كن الساق يدولينا لو بسعازي مخنياتو نتزلوا inflation ندحر لور قبرو خينهم سب جنزب كسن جنزب انتسينو أبعداقا خيد نجارات هيجزيني أبعداقا خيد ندحر نجارات زي جزي وتشيات أبعداقا زلو إتا تشيات items وكا تشيات أقحى جزا أنت زي بالله خينو واقع أخو قدلاي واقع أمسك الله inflation لمي ذا ترك زي أزكار رسول زي ما تحف الله بزحات جنزب ندحر لنا خينو بزحات كلنا نسرح ندحر لنا زي أبعداقا ندحر لنا مالت كلنا جنزب تلينا كلنا خيرنا نجزعنا كشيء يعني simple ندحر شيء كنا اتي شيء أي واقع راح يجوز خلنا نجا ولا حد يبلا دار أمس
higher demand طلب ብዙሕ طلب ኣለዋ ኦኬ እንድሕር ንሕና ገንዘብ ንስእና ኣለና ግን ካብ ስራሕ እንድሕር ንውዕል ኣለና ስራሕ እንተዘየሉ ደሞዝና እንድሕር ሓፅነና ኣሎ እዚኣ ኣይንዋዳደራና ከይድና ኣይክንገዝኣን ኢና this is economy this simple እዚኣ example እያ ብኸመይ ኣሰርሕ እዚኣ እንተዘይገዚእና ያ ገንዘብ ስለ ዘይብልና ደሞዝ ስለ ዘይብልና ወይ እውን ዓዲ ውዕል ስለ ዝኾንና ወይ እውን ገንዘብ ስለ ዝሓፀረና እዚኣ እንተዘይገዚእና እቲ ሸያጢ በዓል ድኳን ወይ ከዓ በዓል ማን ዘፍርያ ነገር እታ ክገብራ እዩ እታ ዋጋ ክቅንሰላ እዩ ስለምንታይ ዋጋ ትቅንስ ሞር እንታይ ንኸተምፅእ ጠለብ ንኽትረክብ ዋጋ ከተሕሲርካያ ሞር ገዛእቲ ንኽመፁ ዋጋ ናታ ምቅናስ ማለት ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ዝቕባበ ምቅናስ እዩ that's all they do ኣሕዋት እዚኣ ትሕዝዋታ ኮንሰፕት ነዚኣ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚኣ ኸ ኦልሬዲ ሃፐን ኮይና እያ ሰራሕተኛ ሰብ እንድሕር ዓዲ ውዕል ውዕላሉ ብዙሕ ሰብ ኣሎ እቲ ኦፖነንት ጀቡን ውሕድ ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ሰብ ኣብ ስራሕ የብሉን ስራሕ እንተዘይብሉ እዚ ኣይተም እዚኣ ክሽየጥን እያ ስለዚ ሸይጣን ውሕ እንተገይራ ዋጋ ከጉድል ይሰብ that is the economy terms ትሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሽግር ትፈጥር ዘሎ so ጽባሕ ዓርቢ ክመጽ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ክንደኦም unemployment ክኾኑ ንኣብነት ትፅቢትና 3.9 unemployment ክህልውና እዮም ብላ ኣሎ 3.9% ኣብ ሜይ ወይ ከዓ ኣብ ሜይ ከዓ እቲ ናይቲ ሪፖርት ናይቲ ጋቨርንመንታል ሪፖርት ከዓ 190,000 ይኾኑ ሰባት ክቁፀሩ እዮም ትሕቲ 190,000 ቁፅሪ እንድሕር መፂና ኣብዚ ዓርቢ man bad ንኢኮኖሚ good ንፌደራልስ ስለዚ good እንድሕር ኮይኑ ንፌደራልስ they will cut our rate ከምቲ ሰንትራል ባንክ ገይሮሞ ዘሎ ማለት man እዚ 3.9 ዘሎ እንድሕር ልዕልኡ መፂ ናብ 4 ድዩ ናብ ልዕልኡ እንድሕር መፂ bad for the economy good for federals ስለዚ ሬት ቆርጥ እዮም እንድሕር እዚ ካብዚ ትፅቢት ንላዕሊ መፂኻ bad our stock market bad to our economy ምክንያቱ ፌደራል the higher the longer ነቱ ገይሮሞ ዘሎ rate ወይ ከዓ ነቲ high ገይሮሞ ዘሎ interest still high ክገብርዎ እዮም this is the report going to be Friday ማለት so investors stock investors is something very important ንዓና ማለት እዩ like this data እዚ እንታይ ዓይነት ዳታ ክበና እዩ why green why like red ኾን our stock ማለት ቀፂልና ጁን 12 ወርሒ ማለት እዩ ፌደራልስ ክመፁ እዮም ሆላት FOMC interest ክመፁ እዮም decision ገብሮም አይነው ኣይቆርፁን እዮም ግን this is our day big day ካዚ CPI ዳታ ሽዑ ክንረክብና ማለት እዩ ትፅቢትና CME ፈድ እንድሕር ከይድና ትሉስ ኣሕዋት ድሕሪ 6 መዓልቲ ክመፁና እዮም ኦኬ ደም እዚኦም እዮም ተንቀንዲ ንዓና ዘድልዩና እዚኣቶም ድሕሪ 6 መዓልቲ መፂኦም what could happen most probably ራእዩ ኣብ ጁን 12 ወላ ሓንቲ ንገብርና ብልና ኣሎ 99% ኣይንቆርፅና still ስቃይ ኢንተረስት ሬት ኣሎ 5.25 ክሳብ 5.5 ሲ ኣሎ ወረ ትፅቢት ንህለኩም 0.3% ንምውሳኽ ማለት ማዝ ዳለም ቆርፅዎ ኦኬ ኣብ ጁላይ ንራይ ጁላይ ካ 81% still ኣይቆርፅን እዮም ኦኬ ኣብ ታይላንድ መፅ ሰፕተምበር ያ ሰንትራል ባንክ ነዚ ኦልሬዲ አክሽን ገይሩላ እዩ ኦልሬዲ ጁን ክቆርፅ እዮም ማለት ኦራይት 58% ክቆረፅ እዩ very good ምክንያቱ ኖቨምበር ናይ ምርጫ ስለ ዝኾነ እውን ክቆርፅ ኣለዎም አትሊስት ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ነዚ ዳታ እዚ ክጎድል ክኽእል ኣለዎ ማለት so this is okay first rate fan እንድሕር history እንድሕር ኢና ኣሕዋት first rate fan history እንድሕር ኢና ብጣዕሚ right let's back this look this أخوات تشجرنا زيادة okay مخنياتو رأيو سفر كندي لنا interest مال حموش سنة بسالسان حموشن okay إذا حموش سنة بسالسان حموشن it direct influence قبرنا let's say نسخة جزاخت جزت خير okay جزاخت جزت كير كان بانك خد كير ها okay نسخة جزاخت جزنا بانك خد كير ها بانكي ناي بعلن ولد نعاها قبل كان كباب 3% 3% بلو بانكي خا ገንዘብ ከምጽ ኣለውን ከም መርገጅ ባክ ሰክሪት ማለት ባንኪ ገንዘብ ከምጽ አንድ ሕርኮይነን ከም መርገጅ ባክ ሰክሪት ካብቲ ናይ ፌደራልስ ወይ ከዓ ናይ ጋቨርንመንት ክንዲዚ ይኸፍል ኣለዋ ብሰዓት እዚ 5.35 ስለዚ ንዓኻ ራእዮ ንሰም ዝኸፍልኦ ወለድ ፕላስ ናተን ንዓኻ ዝኸስባሉ ወለድ ተደሚሩ ናባኻ ክንደይ ክመጻካ እዩ that is why our rate update mortgage እንድሕር ከይድና look this daily news rate እንድሕር ከይድና internationally like nationally not internationally
سدس شوعته إذا شوعته تمثل إزي ناشنالي حوات ناشنالي ستيل لورون كون تسفاني قبلنا بس نايلو ما عندك ريبورتس اللي نبري لور كون إزي أنت إذا شوعته برسنت نسخانسي ناي 3 عامت فيكسد ريت ناخذ جزنا حانت جزاسي almost شوعته برسنت خفل لا إزي شوعته برسنت كن دينيرا نحنا نخفل لا أنا أفرج إزي أسي سلست كل التنت بقى وريدا نيرا سلام أنت إزي أخل التنت بقى وريدا نيرا إذا فاند ريت ريواز اللهم سلام أنت إزي زيرو سلزنا بريدا أبزي نيرا راي ولا look this أبزي نيرو زيرو أنت نيرا already إتن بانك تراي ناي بعلن تراي ولد ذهبها إنيرو 2 point something هجق الرأي أزي علىك بلاس ناي بعلن بانك لك سلام أنت 2.6 interest نخفل نيرا عجز مارش إذا كراي سنبت معالتي مارش 2020 نزل فيرست فاند ريت زيرو غيرهم مالت أبزين لكم زيرو مسقبروا that is zero ناتهم okay this zero ناتهم plus بانك تراي نيرو so it's 2.6 نيرو جزاء نيرو شو هجيك النز جزاء تطون بال حموشن بثلاث سنة بتحمله أزين لكم وسيخ زلوا مالت إذا كمل لا the day إذا أم قرط خجمرو خلوها our value assets gonna be high stock market is gonna be high real estate is gonna be high whatever value asset is gonna be high so this is the most important نزيع مقرات نندلنا نزيع مقرات مالت indirectly نزيع تقرط الله مالتي نحرتم بانكي جنزب كم تأخذ خابت mortgage back security كابزين هلوكم كابزي MBS نسن تاي جبران نسن بحسر ترغيبا نعاقتها ناتن تراي بخالوا so that's why the interest works so نزيع هاي مقبار نساتهم نزيع هاي مقبار مالت نحنا خيدنا خمد اللهنا أبعداقا خاين الشمامت شو 10% شو 1% إينيرو بزي قدايزين هلوكم 8% إينيرو كينا جنزب كا ماركت كنا مسعين خالد so that's why they need to squeeze it الساقبر لو كاليتها جنزب كا يوصل له مالت سلازي إذا أخا معاسم قرط واحد جمرون هلوكم كاب سبتمبر نينو ومزبزلو according to just CMA Fed Toulouse مالتهم كابو غصلوا ما know maybe Trump تايل زلو hey أنا مستمرت كله نجرم بال I'm gonna fire you that's what happened نتحلافي زلو ناي قطع مالي fire قبري let's see what happened I know connection على كل شيء president power على عندي جن somehow ناي بعلم private Fed fund مال federalist مالت so thank you so much من البات زي حوات نتوم I know ورب كبدي بلي نتوم بزعبا قطبا economy زي بزعبا زين رئو ويون زين سمعهم I'm sorry I know تانا immigration بزح حسابات أكيد بخمس الله يري الله جن that's how economy كله زي immigration مس economy تأثر كله زي immigration مسو it's like it's a lot of man okay حدا حياتي تنيرو نايمس كرمسي alright طلع زي حياتي تكايل sorry let me see what who's this guy alright remember okay سلسة جزء حتى كأي ملص كلام بجها ملص الدحر ورحت شعاتة application مقبل جميرهم دو أجمرون نايول كام كرب دحر ورحت شعاتة أي كفتون زلوا still هجي حوات نتاي زي علق نايتي نبعلو تريقول لهم زنا immigrationات قال ملك قرب slow down أنت أمس قبر زلوا مسلكم نظام interview جرام زلوا راش قبروا مالو نظام interview جرام زلوا خالق زي ما approve تبهلهم نعم نايب حقيقة قلات follow تنقرت yeah they want something because hey who knows مالتي من يخمت بايدن يخمت ترامب we don't know كوريانا زي ما قلت دحر سلسة صومن كجمري قلت تباهلوا إني قال still Biden is coming مالتي all right my application sponsor refugees in Uganda has been under review since December okay حوات yes especially in Uganda مستز نبرنا investigate قبرو كسابز نبرو still تطوابي لما يمزلوا application مالتي yes na Uganda بسنكتي ناي investigation قرب تطويل له so far I have nothing أزيك زخونة سبعين من لسوني ولا نتم welcome كورم 1-1 حتيتكم مون ولا حنت خبلغ ما يكلم جن up night مال الفيديو تمارس كم مودات رأي واحد تمال أو بزحت تكست غيركم لا له كسام مودات رأي وام زخونة حتى نطليكم نتم ناي welcome كورم نعسرت حمشة جت نجت كترخبوا مدخلهم قاس أرام سام حزب please مالت ساعتكم على أفريقيا زلهم خبري خلي توم ناتكم process قبلكم files قبلكم أبز عدد زلوا أبي أساس زلوبن مستم welcome كورب 1-1 جت نجت تزراريبهم بزحت حتى مخلون عسرت حمشة ما عتلك they are easy right away إمكا open علوم نايت مال الفيديو لكم كالندر كم يجيركم تقبروا كل فيديو صريحنا أنا حبش education please thank you of course politician plays its role yeah Sarah it's like very true this is how economics أحوات I don't know نبتنا عدنا economics أطبع نبتنا عدنا politica هنا أتخلنا فرحنا the rule always politics عبي rule أبنا economics خمسة لهم
كل شيء أتي apolitical زمتصب like they know the economy they should know that the economy so right what real long Trump Biden انتاي قبرالله جبزة سعزية نمنتاي نعو نخمرت أوكي إذا analyst أي حجزوني كذلنا لا مخنيات still نحنا welcome نقبر سباتنا ناتو سرح كاريخهم هم شو منتنا تبعت ميلان opening جوالنا we need somebody كمال الله نتسب ندهر بقول طبعا مسمع الشينا خن وذا كنا we need قلبت حسب بان الصغا سبعين سبيت ندهر لهم عدمهم أبعدنا نخد أبقى عدنا نقول أقواز دك خان دهر اليوم خاصي حما دخاخت كون هاي قبعة كان كوي ناتو سرح لك زرهز زحرس لك زرهز لك سرح لك زقاس لك قلبت لك حبر تكون طبعا هاي تاجي حاسب بلا this is technically استاتا simple بعدنا نفلت أبزي خالك السريع قلبت اليوم سرح يفتركم سرح كوا مانيفاكتورات كله كايز فتر قلبت اليوم سرح يفتر سرح هزبنت اليوم سرح يفتر كل شيء كم نزارب له واي زين عبيت عدتات كم بعال أفريقيا زلوا كم بعال إثيوبيا زلوا إزخلوا population أب أجرز خير سي what is this big factory ولا خالي غير كاسي نزخلوا ده تفرط عادي so بزح خات ذات economy wise مالتكم production كهلوا كا قلبت يليك مجمريا تولس مالتي مسارح كهلوا كالو دن قلبت زين أنت عندي أب قطبة السرح لو ما خات تكنولوجي مسيلو صبا ثلاث سنة غير مالت so قلبت أنت اللي كاسي دخل أي تخوننا قلبت خا سريح كات أتلو خا مالت so that's why هيجي أنت أمزولو قلهم economists we need peoples let them come ما هني أتراي وحوات إما تلو يصرح له 10% 20% كأقرأ تقبل له نحنا إنكامنا كو أنا يأس إنكامكو كبر 4 تريليون كاب 3 تريليون ناب 5 تريليون كيدي زلوا كو بسنك تاكس مخفالو قال خلو كي كوني بس خا قلبت أمتيها صريحهم كنوا بريم صريحهم كأنا منقص خا جنزب خوفلي ماله كهوبي ماله سلازي قرب تناي political again let's see what happen ماله thank you Josie okay قاعد محمد صح thanks system okay get email today we are reaching out to let okay what is the sir okay we are reaching out to learn that the refugees are still pending or under review by the US government there is no action seen to take this time yes thanks Sarah yes oh no زي احوات يا ترامب قبلنا تبع قال this is أزي أقول detail كده عندنا he's coming debating كم زلوا ده حصل الصوم يفلت ما يبي عندنا أبصل الصوم أنت تغير how all this what happened معلش okay مارتا زم دقفتي هيك لا okay دحين تنحي مارتا okay alright هابتم سلام إتا apply online by سلاسة جنت تبدل welcome corp ريا خيادو تي indicator if you apply yeah I sent it today let me show you this let me show you I think سأقرب الكاميرا مثلا هابتم welcome yeah still here you go Haftam individual must have registered by September 30 2020 so still we have it it's still online لا كازين تنقطعتين مالتي still على أي تغيرتن زي هجي عين تصبح حوات وربتي نهلكم زيهم like ناي كيبا هايتي نيكرو بحالا فنزويلا ناي زي أتم وربندي نالو Venezuela people by the way it's a lot of people سيجي okay what does that mean cut rate okay yeah Rovella is it the same Rovella I know what does mean okay Kate بق نتازر أنا interest ولد مقراط مالت أنت حموش سنة 3 زر أنا so I hope حسكات هون تسفى قبل all right what are the new rules of 0% down payment mortgage okay Sarah that is yeah welcome it's currently not a good time to buy a home no it's always good time that's always Sarah come on it's just like you know so كل شيء asset is always increase حوات asset نحركين جزان بقوله stock market نقوله كل شيء عنده وسخة راح يسوقه أنا ديب كهل خير أوكي دروب كهل خير يس جن تسيخ عندك أنا خلص أنت إنا كل ذيك سمست inflation نحن قاعد ردل عمي دم وسخفول نبركا لو ما عمت ناقدن كوس خالو مخنياتو تي value of my asset كنت أبغى أقوم إيز خير حوات أبدي حلو فيديوهات بزح جريسنا أنا حوات بليز زي أي بك أبدي أخن حس حتى يبلنا زخونة economy زخونة قطبة كعبك خلال كاب عمتنا عمت أنت زي عبيو كاب عمتنا عمت تعدي أي تعب نزلنا قطبة أي تعب نزلنا حموش ميت شحواق أجازة حموش عمن تنيرة نايقدن لما عمت باي حموش 1% توصل له نايق زي كومي قطبة كومي زور أنت زي وسخة something not right
بقى قطبا شجر الله بتعدي مالتي وين تحت كاب حموش تحت توسعها ديفليشن بحال بقى رششنا قاطي مالو تعدي سو اب اسد ابنا ابنا تايجزا كقاطي مخلينا شمون تورنا شد دحرو تا تيك تقبرنا العالم خانا فلوت that's how economy works مغنيات نسا انت زي جراسي قطبانا خعبي كلمه ونسا انت جرا زي جي دي بي نبلوك حوات gross domestic product نبلوكو اب عمت اب كوارترز كندزي عابيو كندزي مصيو كندزي لوط نبلو ندحر كويناكو ناتو عبيت كوي نس انت زي عبيد انت تركم لك يبل كان هاي تخيدنا لها ستيريك خونا يكلني دموز كان حسب عامل دحر 10 قرش ساعه تخفل نيركا لو ما عملت 10 قرش دحر تخفر لي خاب عملت نو رونج لها بجيجا لها دموزكا مينيمم about 4% كوس خالو طبعا this is how معناته كل ነገር يوسخكو ولا تن فاكتوري شوت او يوسخ دموز سرحتኛ يوسخها قطبا يوسخ تزخوف لا يوسخ ناتن كا شوت او يوسخ كم እንዳበለ ይዝخይ እጂ እቲ እንታይ እዚ ምስቲ ኢንፍሌሽን ማለት ተኸራይ እንድሕር ኮንካኮ ን10 ዓመት ሓደ ሰብ ስቕል ብዘይ ምውሳኽ እንድሕር ይበካሎ ነው ይላኪ ከምኡ ዝበሃል የለን like every 3% inflation rate increase ኣለካ ናይ ኢራን ኣብ ዓመት ስለዚ ምውሳኽ ከምኡ እዩ እቲ ዝቕባበ እቲ value of ናይቲ ገንዘብ ከምኡ እንዳኾነ ይዝኸይ ሶ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታት ብዙሕ ምሂርና ኢና ኣሕዋት ብሊስ ኣይንገራህ ሶ ገዛ ምግዛእ ማለት ሕጂ ዓቕሚ እንተሊካ ወርሓዊ ክትከፍሎ ሽግር ተዘይብልካ ኮይኑ እቲ ኢንተረስት ሬት ንህለኩም ካት ክጅምር ይንብላልና እንተዝኾነ ብዝመወዳእታ ዓመት ካብ ተረፈ ኔክስት ይር ክቁረፅ ይንብላልና እንድሕር ንዓኻ ሽግር ዘይብፃልካ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ክትከፍሎ ሽግር እንድሕር ዘይብልካ ኮይኑ ምስቲ ዘለካ ፋይናንሻል ስራሕካ እንድሕር ሴት ኮይኑ ሲ ንዓመታት ተፅቢኻ ሳገዛ ክትውስኽ ጥራሕት ሲምፕል ተር ምክንያቱ ሓደ ንምንታይ መስልኩም supply and demand መጀመሪያ ገዛ ክሓስር እንድሕር ትብለኒ ሊኻ ዘርኢ ሳምቲንግ I don't expect ከም ደስ በለ ካብዚ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ዝፅንዖ almost 8-9 ዓመት የነዚ ማቴሪያልስ ካብ ዝፅንዕ ኣይሪኦን ምክንያቱ ሓደ ቀረብ የብልና ብዙሕ ገዛውቲ የብልና ናብ ሰዓት እዚ ኢንቨንተሪ ዘለና ገዛስ 1.2 ሚሊዮን ኣለና ዝሽየጥ ኣብ ዕዳጋ 1.2 ስነ ሓደ ዓመት ንዕና ራይ ካብዚ 1.2 ከባቢ 8 ሚሊዮን ነይሩ ኣብ 2008 ማለት 8 ሚሊዮን ከባቢ ሽየጥ ነይሩ ሽዑ ኣይውስኽን እዩ ገዛ ገለልካ ክትዛረብ ትኽእላ ሕጂ ግን 1.2 ኣለካ 1.2 ገዛ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ كندي إميجريشن آتيم الله أب زسعزي لا 5 مليون آتيم الله رأيه حسبه كندي كل عتوري دم الله كندي قبيزة الله مالي يا أخلنا no this is economic work so عند حر أنا عملت جزاء حاسر أنا خورد اللي يتبلن اللي هو جزاء حاسر زي يكون رشش وركت ماركت قاعد من تحت ولا هونكا أوكي نتعذب بقولنا مالي كنا كحاسري عيب لكان يعني قرب كل ولوكم ብዙሕ ገዛውቲ ዝሽየጥ እንድሕር ኣልዩ እንታይ እዩ ዝገብር መሲልኩም ብዙሓት ገዛውቲ እንድሕር ሽየጥ ዘለና ኣብቲ ከባቢ እዚ ኣብዛ ኤርያ ኮድ እዚኣተን እንታይ ይገብር ገዛእቲ ውሕዳት እንድሕር ኮይኖም ኣማራፂ ኣለዎም እቶም ገዛእቲ ውሕዳት እንድሕር ኮይኖም ኣማራፂ እንተልይዎም እንታይ ክገብሩ እዮም ሽዑ እቶም ተሸገሩ ገንዘብ ዝደልዩ ዋግኦም ክሕስርዎ እዮም ንምንታይ ነቶም ውሕዳት ገዛእቲ ንክስሕቡ ከምኡ ግን ኣይኮነን ዘሎ ብዙሓት ገዛእቲ ይመፁ ኣለዉ ውሕዳት ገዛውቲ እዮም ዘለዋ እቶም ብዙሓት ሓንቲ ገዛ ናብ ዕዳጋ ወፂኻ 40-50 ሰብ እንድሕር ዝኣትዋ ኮይኖም ኖ እንታይ ዋጋ የኽብራ እዚኣ እንታይ ዋጋ ይሕስራ ዋጋ ከኽብራ ጥራሕ እዩ ዝግደል ኣስዋይ 50,000 100,000 70,000 ኤክስትራ እንዳተወሰኸ ይሽየጥ ነይሩ ሕጂ ስቲል እሱ ኣሎ እዚ ታክቲክ እዚ ኣሎ ኦኬ ነዚኣ ብዙሓት ገዛውቲ ንኸተምፀን ውሕዳት ባየር ንኸምፅኡኻ እንታይ ብዙሕ ገዛውቲ ክህነፅ ኣለዎ ወይ ከዓ ብዙሕ ገዛውቲ እቶም ዘለዎም ከዓ ክሸጥዎ ኣለዎም እቶም ብዙሕ ቤቢ ቦመርስ ዝበሃሉ ንበሎም እቶም ዓበይቲ ናይ ቀደም ብዙሕ ክሸጡ ኣይደልዩን ኣብ ሰዓት እዚ ምክንያቱ ትገዝኦም ላክ ገይሮም እዮም ብ2% ኢንተረስት በቲ ዝወሓደ ነጥረ እንተሸይጠማ እንተወፅኦም ካገዝኦም ስካብ ኣነ ላዕሊ እዮም ክኸፍሉ ክካረይ እንተኮይኖም ክገዝእ እንድሕር ኮይኖም ስካብ ኣነ ላዕሊ እዮም ኣይከስቡን ስለዚ ኣይሸጥዋን ዳስ ዋይ ኣብ ዕዳጋ ምናልባት እቶም ሸየጢ ያ ተሸጊሮም ክሸጡ ክእሉ እዮም ክንደይ ሰባት እዮም ዝሽገሩ ክንደይ ገዛእ ኣኸ ዘሎ ሕጂ እቶም ኢንቨስተርስ ከዓ ነዚ ጥቕሚ ፈሊጦሞ ናይ ሪል ኢስቴት ከዓ ልዕሊ 44% ኣብ ዝሓለፈ ሰሩስ ኢለ ነይረ ልዕሊ 44% ነዚ ገዛውቲ ፋሚሊ ሆምስ ኢንቨስተርስ ይገዝኡ ኣሎ ሶ እታ ኣሜሪካን ድሪም ትበሃል ኣሕዋት ካብ ኢድና እንዳዘቐቐት ትዘቅቕ ኣላ ንሕና ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ዛ ቪድዮ እዚኣ ክስማዕ ደስ ይብለኒ ዕድመ እንተሂብና ዊኬና ክንገዛውን ክንገዛ ይንኽልና ብኣታዊና ማለት ኣታዊና ማዕረቱ ዝዓበይ ዘሎ ገዛ ክኸይድ ኣይክእልን ባክቶهم ተመለሱ እንደና ዓድና ኖርማል ሰራሕተኛ መንግስቲ ወኖርማል ኣብ ዝኾነ ስራሕ ዝኾነ ትገዝእ ዲኻ ብዘይካ ነጋዶ ኣብ ደገ ኣብ ገለ ሶ this is ከም እንዳኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሶ ድሪም ሆም ትበሃል ናይ እስኤ ኣውት ኦፍ ሪች እንዳኾነ ትኸይድ ኣላ
أحوات بالتعمية ترحقنا زلا كترحقنا ياون نمني زهسة نحناتهم دخاتات so نايت مال الفيديو مسي expert العلي نحبشات راح على 3 بليون يخون جزا ويكا زشت expert تزاري بوي I don't think so recession is coming كما تسألنا عنوة ماركت مالت سلازي سارة always good always try try control قبريا نزا زلا حما جزين لا زلنا try control تغيركا تاجزا خفالي ندخوني تدخل تاجزا خفالي ندخوني تدخل حسبون قد ما 10 عامت جزاز قد أقمع لهم ده حسبهم قد ما 10 عامت تخفلون وركم شحن قلن نوت مورجج نتاجزا لكم فيكس الريت هاكو هجي تنشحن قلن سي نعخم من ترجمي بلن كومي هجي جزيك خا دحر حموش عامت ده هجي خفلا زلخا عدا دحر حموش عامت ترجمي بلن مخنيات ناتكا انفليشن زقلا نايت ناتكا دوموسكا خوسخيا كومي just ماركت كومي صراحه او قدم خندزي جزينا خاين هون النجر إبلك كسب نو هجون رايت تايمين معناته هجي زلكا دحر بحموش تشح كوين لا ثلاثة تشح كوين مورجاجكا كابول عليه هاي تشغل تتنقى ثلاثة تشح دحر كوين مورجاجكا إذا هجي ثلاثة تشح تخفلا زلكا دحر حموش عمل تملس كان طريقها إذا ثلاثة تشح هجي من الوقت على هذا تسبلكات خنين دحر حموش عمل كن بتعمل قلالي أنا عها بالي لسيا نتيجة لاكير كأخا إنترسا كلنا نجر عاسي خيرها شعو زهجي تخفلا زلا خدمو اسكا ختعبلوا income كا جروب قبرالو so كم وصل زخيد تقطبا this is the inflation كم وصل زخيد عقم تليكا خدقبر ندحرك إلكا داون بيمنت ندحر لك خاينو اتليست ابتا غزاون كباب 7 عامت كفت بال ندحركم كا مينيمم توحده يا واي نوت باي ማለት ፐርሰናል ፋይናንስ ውስጥ ላይ አይደል ነዚ አድቫይስ አይኮን ግዝ ብዘሎ ኢኮኖሚ ጥራይ ዝገልጽ ዘሎ ሕዋት ወይ ካ ፋይናንስ ግን أنا ندحر كخفلا شجر زي بالله كوين هجي حسري خصبان ندحر كوين النسي زي كونه حسر زلا إتن كوفيلن زلا داون بيمنت جنزبي فالين لسن دخونه راح يزخزل لسن دخونه يزخزل so we did talk حبش education مزعبا زينو وإحنا نزرب حوات بليس نت فيديو كله تتريون لكم بقصري بداتا بقلة بكالكوليشن دا قبرنا يعني المهرة مالتي تي عنتو بتم أنا برسارة لايسنس تي لسنس نايلو ما عنت مالتي please be careful انتاي ديسايد نقبر قد ابع ما انت لينا دلوات زي كنا نتجزا كالو تلنا اينتو هنات جزا خرايكا بعصفتات ندوسخ يخدلو ساعات كارن حركن كا عصفتات ندوسخ يكوسخ جزا خرايكا اتا جزا تجزا هجي كن never increase اي توسخني ريتكا اصوا هجي دحروخا داون مسكون ريتكات نبزلنا مراز نجمرو داون خوني شعخا مخيدكا خاتملسكا خاري فاينانس كبرا لو كبرا تا بيمنت done sleep my friend thank you no okay remember federalist interest انت قد لما غزا خوسخ تقول على yes بري حوي this is yes مخنيات رين federalist interest اندحر مقراط جميرهم تا 5% لا 5.33 زلا اندحر نسا مقراط جميرهم ما انت خدكونا ناي غزا تا 7% زلا اخونا ابنت انت خدكونا داون كده people is going to buy especially investor is going to buy price of the house is going to be high this is how كوم يحوات just interest high اندحر زخوج كينو واقع اتلس هجي كم تدلع يوسخن lower علو interest lower اندحر كينو price high خيري this is how it works bond still كاتس وعابزي كوخم وكاي حوات معناته interest ولد كان اندحر حاسير كل سب كغزي يدلي 50 60 داون بيمنت زي بول سب دارغا يللهم تي ناي طقم ناي رئيست كل فليت واي 50 60 داون بيمنت اندحر زي بالك خوينو just work hard my friend 10 تخلت ورح اندحر simply day and night سرح كانوا عنك تحزن كم تخل فلت ابي اسد اللي حوالي شجري بالك سلازي نزيان حسكا interest خلاور اندحر كاينو كلنا خنغزن ندلي يا سواء شعوب كلنا ندحر جزاء تمنتنا وحد جزاء سلازلو واقع جزاء خوص خويا منيات بزحات جزاء تيموصو مالو نتن كمباني anyway we have to go guys thank you حوات right تقدس كامل سلي let's see what is that ثامن تقدس كامل سلي أنا جميرنا قد محاولة واحد دماء interview كينو كسافجي certified أي تبهالن okay certified تبهالن انتي كوني خل well I don't know لوام انت أي مسلكي
كل شيء تحازو سبي كل شيء لس دس نسخانه حدا نجر ابلكيشن نا immigration فايل قبرنا يسوي تخمو اتزحوزو ماناجر او كاتزحوزو ولق سبابو ميبي بزح سراح تعاطف كل خولي سلازي سلمنتايو واعيو نزبل ازي بروسيس كاب شد شهور حزو ود يخوات بحلفت ناي ويلكام كورب كساب شد شهور حي ان لعلو زوسدي مالتي سلمنتاي سيرتيفايد تبعالكا سلمنتاي اندر ريفيو له اتزحازو سبت راح يزملو سازي مالتي السم زبلو اوارح كوسري خلي يرس كوني خلي مالتي ازي we don't know. We don't know Lua. I personally I don't know. Again, I can recommend to you Nathan welcome corp 1-1 كتحطوهم صبوي. Again تمليشكم تا application كل التجزئة سمر رأي واحد. Maybe draft ندحرالي. ويون دايما علىك مورقات ندحرالي. Under review نتليا somebody أبقى له عينه. Under review سبتت somebody Captain welcome corp team يري قالوا ده application ما بس عزيا. سلزن سخم ولا معلتا وفوت واشعة. under review انت زي حليفوا ابقى بزح او انت له something up tonight document خانه application كا صرح يسرح له مالتي يرى له ويك مرسا درافت غيرونا عها ويكا certified جبراي ስለዚህ ቅድሜ under review እንድሕራሊናትኩም submitted collection ኩሉ ዝብል እንድሕራሊ ግን ዝኾነ ሰባይ ራእዩ ዘሎ application ዝኾነ ሰባይ በፅሕን ዘሎ so እዚ ግዜ ወስድ ያስ ግዜ ዝወስድ እዚ ካ ቱሙን ግዜ ይብሉን እዚ ትብለ ይኮን ካና ኢሚግሬሽን ምክንያቱ ክንዚ ውዲ እሞ ክንዚ ኢልኩም ናነርኩም ትብሎ ማይኮን ካን ግን ነተም ዌልካም ኮርፕ ፒፕልስ እንተ ሓቲትኩምም ተመራፂ ብሕልፊ ሰርቲፋይድ ተዘባሂሉ እንታይ ኣሎ እዞም ናይ ኡጋንዳ ኢንቨስቲጌት ይገብሮ ክሳብ ዘሎ ክብልኩም ተም ካልእ ዘለኹም ብሕልፊ በዓል ኢትዮጵያ ካልእ ሳውዝ አፍሪካ ኣብ ግብፂ ናትኩም ብጣዕሚ ይኸይድ ኣሎ ጽቡቕ ነገር ይኸይድ ኣሎ ማለት ንስኻትኩም ኮንታክት ግበሮም ሕተትዎ let's see what happened be skilled refugee or the sponsors from your employers or private? Am I a little bit confused? Okay. What does it happen? Okay. How does the Welcome Corp help skilled refugees? Are they sponsored from your employers or private? I don't know. Happen, but entire lab and I college تمهارين دحركنكا. Yes, there is be تمهارين تنيركا. 10 شو من تعد مخاك 7 بعد عد مخان دحركينو. but Welcome Corp على 5 كخليتي institute refugee college مالتي. تم بتمرتات. إذا سكيلت اللي كان السخاجن أيم أندعي ساساي أي مثلاً I don't see that بتمرتجن إيميل كتكاي كينو أجن حمش تسب كل وحالهم فايل قبل كمالي please I have to go can we do a refinance after let's see Fortuna can we do a refinance after we did a fixed mortgage yes of course Fortuna you can do that yeah you can do refinance كذا هم كنت قبروا تخلوهم جن كن يخفلوكم number سحوات كل جع number talks مالت كندي أخا أنيحكا أنا على 10 عام تقميت جزائر فاينانس جبران حراليسي كندي يخفل له تا مورجاني دحرتي من سالو خان أزر 3 عامات كله زي numbers هقدر calculate sit and talk زي no refinance يبل نيرو دسبله refinance جبران الناس أجمع no كندي كفيل كان refinance كندي كأخذ كفيل خا كندي عامات خا تقميت كا تي مورجج كون دحرتي مول سخن زل خافلة زي numbers talk بحوا بقصرتات بحساب بقول بسنة سرعة كل لكم هنا two ways refinance cash out refinance قبل تخلها أبو زلكاتينات كإيكوتي جنزب زلوا خطوط تخلها refinance السوسيها كله علامة حلوة كهول business كزمر تخل كله أجازات تخل كله كا تتخاف له interest ويك هاي نحركينه خا refinance غير كا خطوط تخل خطوط له خيل كاجن mortgage كا نبدأ حريت كم تمل فازل خافلة ساعة أجداسي جات أنا برسخت فلت أمالتي الحين مهيرنا أنا بقله وندامت أنا ممكن مهرينا بزعبازي حوات أجمع يكونن حليفنا هنم سينا we just bought a house thank you Lily good job we just bought a house can we refinance on right after the Fed cut yeah of course yes you do just yeah you're gonna pay you 14 5 احنا refinance كل وقت that's of course good look Fed's fund rate كسب كندي تطوع بلمو تعزب لك إتا Fed's fund rate let me show you this مهنياتو نت تعشمو خنت refinance تي بانكسي كسب كندي لسه عند حرش دشة تخفل التاريخ هجي at least 1% ملو نبر 4% ترخيبك ناب 3 سنة بحموشة ترخيبك yes يوات أكي تي numbers مالتي what is Fed's fund rate so إذا كتملس كتكل الله this is most important the 533 إذا عند حركة مزاب جزء كوفيد 3 اللهم بزحوات بزي زيرو إمجرام نسم زيرو مسجبروه interest كندي نخفلني راشوا refinance جرناس كل التنت بشدش رخيبنا بعلان كل التنت بشدش the person أوات أنا yes of course أوات أنا cash out كمان أوتينا له نحن بحلف cash out كمان أوتينا سلزي زيادة تنقل you need to follow that so بسمي فاينانس سلزي فكرة كاري فاينانس كبر مالتها يكون so what is the plan انت اي refinance قبل لها كندي ريت قرط لها كندي سيف تقبر لها جنزب كورحوها كله زي بمولو number talks
أنا 10 عامت كفتيلي ريفاينانس اندحر جبر لي انترست كوجدل نو دحر كباب دحر 10 5 عامت تاجزا ريفيرسات جبر نمنتا مثلكم انتم اما مجمر عامتات مور ولد ندخفلكات مص كباب 10 5 مور برينسيبال يغير سو ابزات كايتهلو قال امسي لون علنا بلو خانا بزنس هو شو عت عمد كفل ابيلم ويك 3 عامت صرفهم سبيد اوف جبر لني بلك مان ماي فريند وات ار يو دوينج 3 عامت مصرفك بيد اوف جبر ما الله خمالت كونتي ناتكا اكشوال ገንዘብ خاتخفل زلخ اوريدي تي بانك خوسرو زغبا ما بتشو عت عامت ودي اميا سلازي هجي كاب نعو بيد اوف جبر نت ገንዘብካ نخاله تطقملو برينسيبال خاتخفل زلخ تلون خاتخفل زلخ انت اكشوال لون خاتخفل زلخ بليز اي نيد كونسبت توصلوا عليه مكينا انا 5 عامت ندحر مور قال لك خوين عدا 4 عامت 3 عامت ندحر كفيلكا رايون كندي ولد تخفل نيركا كندي برينسيبال تخفل الله انترست اند برينسيبال سو ابتقداماي كلتا عامت 3 عامت تزبزحناتهم اتي ولد يم زوسلو دحرو امود اتانايتي لون كامود اتو جن نابت برينسيبال كان نتنات كالون يم كخفلو جمرو اي وش دقه وسي دمو ايباد مر بكالكوليشن ناو زامر اخو بز حسب نيركم لو مالتي هجي ندا ابزلو كم صايب فيديو بروميس يا نتنقى paid off loan كنكبر ندحر كويناسي اما جمرا paid off تغيركا يس نوت ولد بزح كترحنو تخلها اندحر طقا مودعكا نايتا مكينا عدادي نايتا بيزنس اندحر طقا مودعكا تخف مصي خالخا غن نت عداكا تخفلو زلا نسو ذات عدا انت خايكون ناتكا غنزبني تا خايكون ساكو عدا يكوننكو نت ولد خا ختكفل زلكا نعون خايب مورنا هاي تخفل لها خدح زلكا امبر عدا ناتكا ترى غنزب سي 5 تني ركاس نت 5 ترى خاطف زلا غدفو نسرا واي تجنزب نسو خالد زي سرحل ايد حنا كاني كاب عدا زد حنا كامسيلو كايكون مالي عدا اوف كورس بيد اوف كوني خلي تدحنا اخا جن جنزب كخالق سرح خلي قال كم صالك خلي حج انت زلو زي عدانا نكفل كلنا ويك لوننا نكفل كلنا سي معاسنا نخوف لزلناو كنفلط خنقلنا من نت برينسيبال تراي مخفال اترغم يبلونكو اي نو عدا بحنقولكا كبير سلازخونه فرحاكاي علامه هلوكا خلي نو نغزا جزا paid off غير خال ولا حنتي دلني زبل امنت ليكا جو هدو نو انسك عبي دلي حنت جزا لهني كاليت جزا خص خلي كم زخ قبر خلي بيزنس خوص خلي تبل الحركنكا ابعدا كفافلا زلكا نايلون كتنقل كتكلالك Thank you guys. I will see you next time. We love you all. حبش education next time. بزعبا زيار اس بزحيو كنموصينا كل شيء عن مهرلنا اهوش نت كل فيديوهات لنا زلنا تدريقوا انا نوح فيديو لنا نزرب ابزي. Thank you. بروح معلتي.